Ritmo 106.5 FM. Sujuchaikipi, como tú lo querías. Rimarinchi Tarcisio Pispechayaykamun ancha uyarinayki Quechua Siminchikpe programa regional Chayaykamun wasikiman llaqtaykiman tukuy willakuykunawan rimanakuykunawan usaq paniyuqta sapapunchaw Uskanchakusu Radio Jaribento 106.5 FM Sujuchaikipi Rimarinchi Tayarima kuikulekichi chipas sotim perike jariki llegara muchkan chikari marinin chiniskan programa dan chikwa redes sociales plataformas digitales niskan takama imaineta hikaineta tarikular hankicho okilekona pan leikona arika y semanante una chaykan hankicho nita programa tarikular hankicho porque ñoqami que kachkarjani sasa chakoy periko kachile pan chalay ya semanante que prácticamente semanante se agona que conchik chisito taña nana ni que con achilla y pachamama chay aguantar que saji kulanchi kuatan kamara no ko panjele mana ya chakuna pa lo que que Guaño Publique Caitagil Ercilio Quispe Bautista, Paerique Antico Seguros Lisjanta, Paerique Ripucum Ñawiñay, Pajarique Teme, Jorjare, Cuspan, Guaño Cular, Ramón Accentual, una en la Borja, se manta un Cansareja, Guañoreja, Causa de Guañuche, Chascuanique Conanga, Areque Peoria y Cospa, Aripo, Culián. Periquichura Gulanchi que Rexercuna Paglica o hay que poner pisapas a Nisunchuya Churi, mapas públicas de Vitano, no mortacho, pero no va a pública como ni Rexercuna Paglimanas como no me como un quicho ni que chicas, pero ya hay que Ripuculan, se naja, escucha aquí a gente el quinto día y se aquí tiene que trabajo con Aurora y no hay que cuidar Che tani ki chay na yata huilaku igual huilakuna pan challaykuna huilaku iriki nya hamuchkan nya hamuchkan nya kay sábado punchomanta hallarisunchik hapajruro programa yanchikwan hapajruro programa chay punchkanga sabadonpe domingompe soqta horas achilla y pachata Ari kay sábado domingo tam hallarinanchik karqa hinachkatinmiki kay sasachakuy hatirullawan atin postere kuyanchik kay sabadotañam chay punchkanga riki hapajruro programa yanchik Chana wawqillaykuna pallaykuna ari mana ingrasachkanchikchu kay FM nisqanman dueñon merike hapikoy con que mana ari que redes sociales daño lluqsimuchkanchik FM taqa mana lluqsimunchikchu chana willakuykuna maniki wawqillaykuna pamillaykuna yaykullasunchik apurawchallaman kay willakuyta saqikullaspanchik Kachkaniki kay willakuy sename nisqanmanta sename mrik wawqillaykuna panllaykuna nichkaña chiri punchawkuna yaykuy kamullachkanña nispari ari limariki ancha rupaypi tallikullarqaku astawanqa kunanqa tutankunas ña chiri kachayta hallay kullachkanña
ali chalamanta. Tenés que Lima, Callao, Cheñetas que Costa, Laucunas, Guajuyayguna, Pallayguna, Chirinan, Piña, Tariculanjaco, Cheñatam que Senami, Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú, Nisham, Chehuila, Chicuita, Che, Chimulawan, Chigricao, Puntatas Car, Jaricao, que pasa Punchacunapia, Peculiar Jarique, Chiricu, Puncho, Totacunapas, Jone, Chaya. Chayna Ricky Guajuyayguna, Pallayguna, Cacuyang Mancasja, con Amiñatac Seriki, Tutancunaja, Chiri, Chaña Ricky, Cacuyanja, Manaña Ricky, Tutapas Ricky, Sudán Kichiña, Chastonga, Abriga Chaco España Ricky, Tiarina Ikichik, Chaynata Ricky, Sename Huilla, Mulahuachcanchik, Chaynataxi, Chaynataxi, Ñariki, temperaturas mínimas, Nishan Camaña, hay pareja poco a poco, porque hay verano Nishan Aripu Cuyaña, con Anjaniki, chay temporada otoño Nishan o estación otoño Nishan Niki, y hay que Camulachkan, Chaynata Lamar Juchapas, Lamar Jucha, Purirignin, Guaira, Kunapas, Chirinignia Riki, Puri Kachachkan, Chayna Perike, Costa Laumanta, Riki Manaña, Ancha Waspi Muchkanyacho, Chaynape, Lumpaita para Rutin, Tukuruptin, Atzlaña Riki para Kuna Kachkan, Perichaja, Huklau Kunata, Luku para Chayachkanra, y Sacha Kuiman, Apai Kulachkanra Riki, Yachtan Chikunata. Che autonishan aparachikun mankarja lluqllawan hasta wan qariki che automanta lluqsispan riki lluqlla chawpipi sayarun mankasqa hinaptin riki rikuq ninkuna yanapaychik nispa qaparillarqaku chaynaqa kachkan kaypi video, chay videota riki churay kullasunchik chaynapi riki uyarillasunchik imaynas qaykayli chay mana uyarillachu astawan qawallasunchik imayna haykaynas kakullan mankas hariki chay ancha sasachakuy wawqi challay pani challay a ver kunan hariki kunan qabay kay churaykusunchik ya haykay pirikao haykaypi aparikullachkaniki panchallanchikta a ver más tarde explicacioncho hay panchalla a ver audio. Chay nariko auji yaykuna pani yaykuna pasa koron mankar hariki kay yunka laupe autontin tarika aparullarja kay distrito Aina San Francisco nishan laupe carreteran dariki chay autoja illa chakullachkarja y chayña tarik pasachkap tiriki ha nangmanta lluqlla pasa kay kamuspan aparullasja y chaynapi kay panchallan chiriki ya automanta lluqsiramuspan chay uraynimpi ina lluqlla chawpipi chayaruspan yanapakuyta maña kullan mankasja inatam riki willachikuyta chechi mullawanchik kay San Francisco nisqanmanta o San Pancho ninchikta riki Grimaypiqa chay Baden nisqan chay Pucuru niqchan Wayqu niqchan inkuchu chayninta riki karuchimpa llachkarqa yaku chawpi chanta y hay parachikullasqa wawqillaykuna pallaykuna kunariki huknin videotapas churaykullasunchik hawarinanchikpaq anchillapas kayna saschakuykunam hinallaraq hikutaykullawachkanchik wawqichallay panichallay. Avanza,
Nishan tapas video mukachkanika audio La va a ganar más, perdón. Está haciendo mierda su carro. Todo esto adelante compra puerta nuevo. Un palito nuevo. Ahora está pareciendo de nuevo. Allá pasa Corollanca y Unca Laupe. Hay maquinaria pesada en España, que autotapas yana parullarja, chaynatarique, chay ukun perej con tapas, yana parullanco, apina cuicuspanco, y chaynape loj cerullanco, peres materiales, antimana guaynicuyo jacaculargacho, pan y chayay, pero hasta Wanja, kaiwanca sancos laupe rique, chaynata rique aparullan mancasja, camionetata rica imaynanta estaban wichi pusqan rayko camioneta rica wichi kulasqa kay karacha nisqan mayuman kay sector ruaman kikia vía Huanca Sancos chaypita rica iskay chinka kullarqaku qallarininpiqa chaypirique chinkanman kasqa kay carro apaq chaynallataq rica compañaqninpaq rica Enatinsi warmakuna, eso seja warmakuna, eso seja mana sachakuypichu tarikulasqaku porque causas kaqllata jorusqanku orayku chayninchkanku riki salvaykullanku taytachapa munakuyninman hina ñachachay warmakunata ari chaymi riki pasakullasqa kay carretera Los Conquistadores nisqanpi chay camioneta riki illamuyachkasqa kay Paucar del Sarasara nisqanmanta kay Ayacucho llaqtaman y chaynapi riki chay tayachay kullaspanku llapa autorakuna riki pasallarqaku maskaq kay chinkaq wawqi panillankota llaqta masillankota y chay ratullataq riki iskay warmata riki huk pasñachata huk warmachata riki hurquykullanmanku kasqa hasta wanja chay camioneta apaq riki chinkasqa nisqanku riki chaynata Lisandro Moscoso, presidente de la comunidad de Pacapausa, chaynata riki Ángel Isla, expresidente de la comunidad, Alicia Osco, expresidente de la comunidad, Saúl Sandoval, Pañatariki, chofer o conductor de la camioneta, Paikuna Estacia Cuipitari, Cullarjaco, hasta Wangariki, hasta Calderarse, Prestan Mancas, Jariki, camionetata, Kaiwamangaman, Jamos Pachay, Gestión Kuna, Ruranangupa, Ariwa Ojilekona, Payekona, Achayna Tamiki, Ruranco, Jukla Yachtakuna, Pericao, Yamunco, Carutara, Ginaspara, Gestión Ayanco, Yachtancupa, Ima Kajnin Kunapagpas, Ima Maña Kuikunatapas, Manata Autoyaninchikunaja, Rincho Chaylachta Kunaman, Ginaspa, Manata Nintak Chorique, Kajayana Paco, Amaya Jamoiñacho, Nispacho Manan ofrece Conco, Kikilan Mantacho, Mana, Ojilekona, Payekona. Maran Kikillanmantaj autorekanoja ofrece kullancho. Chana igual Kuyakona Payakona pasa Corollan kay Pacapausa wak Paucar del Sarasara nisqan laupi. Chaynatani chaynayata hinalla kay parakuna hikutakamusqan rayku kay Yunka laupi wak Biscatán laupi anchata lluqllarullanman kasqa anchata lluqllarusqan rayku awqillaykuna
pani challaykuna yakuriki yaykurulasqa wasikunama kay sector N Vizcatán Laupi provincia Satipo región Junín Laupi chaypiriki ancha nisio parakunaraq tarikullachkan kay ancha parakuna chawpinpi tarikulasqanchikrayku chaypiriki wasikunaman lliw yaykurun huchakurun astawanqa chay mayoriki maymi ñan risqanmanta lluqsikaramullasqa chaynataq ñankunatapas lliw siriki kallarqallin tiurullan riki wawqi challay pani challay chaynataq riki sachakuyman aparun riki astawanqa warmakunata uña warmakunata machu payachakunata hatunkunaqa qharipas warmipas allin kallpayuqkunaqa pawarispa riki ayqikullanku lluku wakiqninqa ancho rikullanku chay yakupa purinanmanta aswanqa riki aswanqa chaypi machukunapayakuna sachakullarqaku riki chay sachakuy ukupi chay lluqllapa apasqan chay wasi ukukunapi tarikulasqanku rayku chaynatam riki willa llawachkanchik